U istočnoj Slavoniji pojavili ljudi na barikadama, naoružani trofejnim oružjem iz Drugog svjetskog rata. Najveći deo tog oružja stizao je krajiškim Srbima iz policijskih skladišta teritorijalne odbrane u Srbiji. To će reći da su svi ovi Thompsoni i Špagini, ali i poneki Kalašnjikov, negde delili, negde prodavali, naročito u početku. Cene su dosezale i više od 1000 nemačkih maraka po komadu. I dobijali smo oružje koje je JNA otpisala, koje je trebalo da bude uništeno. A to su američki automati Thompson iz Drugog svjetskog rata, to su puške M48, to su ruski automati Špagin, također iz Drugog svjetskog rata, i to su automati M56. To je uglavnom oružje koje smo uspevali da nabavimo dobrovoljcima. Naša delegacija iz Zagreba, koji je bio prisutan i Glavaš, i zatražili od njega da ih odvede u Borovo Selo. On ih je tamo odveo, izašao iz auta, magla je bila. Otvorili su pritježnik, izvadili iz pritježnika ambrustere. Josip je samo gledao zbunjeno i ispalili 3 granate u pravcu Borova Sela. Prva granata je pogodila tanjuraču, tu barikadu nazovimo. Druga je otišla u kukuruzište, a treća u zid prve kuće u selu. Onda mi je između ostalog rekao: ministre, pomognite mi, ja ću biti ubijen, povucite me u Zagreb. Ja ću raditi sve. Rekao: Kir, pa nemojte biti dijete, popili smo viski, pa neće biti tako. Ja vas molim, spašavajte me. I na to dođe k mene: a ko će vas? Pa veli, slušajte, on je spomenuo Glavaša, Vukojevića, i spomenuli u Zagrebu vrh koji je bio ministar Suška i ovih, jel? Prodali su naše snove, Judini sinovi, suvo zlato bacili u blato. Buđenje je bilo tako lijepo, možda prekasno. 2.5. odnosno 1.5. bolje rečeno u večernjim satima su u jednoj ophodnji tamo zarobljena 2 policajca iz Osijeka. Vršeni su neki pregovori sa njihovim tamo mjesnim odborima, mjesnim zajednicama iz Borova Sela sa našim zapovjednikom Stipom Poletom. Dobili smo faks iz ministarstva da isplaniramo akciju i da i ako pregovori ne uspiju oslobodimo. Mislim negdje oko 10 sati do podne da je stigla zapovjed iz Zagreba da se ode u Borovo Selo osloboditi 2 zarobljena pripadnika policije. To je trebala biti jedna normalna intervencija policije, a kako je završilo, to već svi znaju. I mi smo krenuli sa 2 autobusa i sa 4-5 vozila policijskih, krenuli u Borovo Selo da oslobodimo naše dvojice. Specijalaca u centar sela koji su otvorili žestoku vatru iz svojih autobusa i automobila sa uglavnom civilnim registarskim oznakama. Auta i automatski su šišali po nama. Željković viče: mama, lešte dole. Ja kažem: gasi motor. Mislim, ako pogode u motor, hoćemo, ne znam se snaći. Praštilo na sve strane, pucalo se, bio je pravi rat. Na škola dece je bila, mi smo jednostavno išli u selo da izvučemo tu decu iz škole, da ju odbranimo nekako. Po meni je to idiotizam u po dana, u 12 sati, doletiti u centar sela, izaći iz auta i otvoriti vatru. Privuklo mi je pažnju, oštra škripa kočnica. Pošto sam čuo pucnjavu, istučao sam napolje, vidim ko puca i dobio sam u nogu. Pucali su na sve što se kreće. Izašli su iz vozila i zalegali su u kanale i pucali. Preko puta mjesne zajednice otvorile su se kapije, otvorili su se prozori na kućama, izvirile cijevi, izgradili se gnijezda i to je bio urnebes.
pale su 6 ovdje u kanal, 2 su odmah bila mrtva, 4 su bila ranjena. Po dobijenoj zadaći došli smo u Borovo Selo. Ovdje na ovom dijelu ispred San Marina prije lokala su se zaustavili autobusi gdje su naši prijatelji već u terenskim vozilima ušli unutra bili. Nakon što se kolona zaustavila, na kolonu je sa svih strana otvorena puščana paljba te smo krenuli iz vozila van, nakon čega smo zaležali tu po cesti okolo po kanalima ispod osobnih automobila kojih je tu dosta bilo na parkiralištu gdje smo bili nekih 20 minuta ležali smo. U međuvremenu je jedan kolega odmah dobio prostranu ranu u nogu, nakon čega smo odlučili zauzeti ovaj objekat da ga uvedemo u čvrsto čuvani objekat. Nakon kratkog vremena uvukli smo u kuću kolegu koji je bio ranjen i preveli smo mu nogu, nakon čega je počelo ubacivanje naših djelatnika koji su bili tu po cest lezali, koji su ulazili unutra u objekat i do kraja akcije su se borili izbore sa krova, dole iz prizemlja, sa svih strana. Istrčali smo iz autobusa napolje, polegali u kanale i sa svih strana su nas zasuli mecima. Tako da to je bilo nemoguće. Mi smo išli u Land Roveru, čim se čuo jedan pucanj, mi smo išli napolje. Zalegali, ko je našao zakon, taj je dobro prošao, ko nije, njega su rafali strefili. I tako. Mislim, većinom ko je pogođen, taj je pogođen u prvim rafalima. I bilo je dakle kritično tih prvih pola sata otpora koji su pružili naši dobrovoljci, dok se celo selo diglo na oružje i onda su Hrvati bitku izgubili. Svaka je grupa imala zadatak na koji dio mjesta sela, ulice da izađe i od mogućih provokacija da osiguramo pregovaračku ekipu da mora se pregovorima mirnim putem riješiti situacija. Međutim, samo ulazu u sela, moja je grupa ovdje izašla kraj teretne stanice i djelovalo sve mirno, da je sunčan dan, mirno situacija, da ničim se ne bi pogoršala. Nakon minut, dva sa svih strana je početo pucati na nas. Znali smo da su pregovori propali, morali smo se uzvratiti vatru i brani se. Dobili smo odmah izvještaj iz centra sela i da je na svaku našu grupu otvorita pucnjava i da ima odmah ranjeni i poginuli. Čuli smo da je i načelnik nastradao i onda su počeli tromblonima ovamo po ovoj teretnoj stanici da bacaju. Tako dok sam još bio ranjeni, 3 tromblona su u stancu lupila. Imao sam prosred prsa i nisu me moji mogli izvući jer je bio brisan prostor prema izlazu iz Borova Sela, znači ulaz u Borovo Selo, nisu me mogli izvući. Tako da sam jedno sat i po 2 krvario i mislio sam da neću sačuvati živu glavu. I tako su Hrvati poraženi. Bili su opkoljeni, a onda su kumili i molili da dođe JNA da ih izbavi iz okruženja. I došla je oklopna jedinica JNA, pružila im zaštitu i izvela ih iz Borova Sela. Čim je došla jedinica JNA, Srbi su prestali da pucaju. Odnekud se na tom mjestu stvorio Robert Bosak i pokojni Barišić iz Nuštra, isto naši policajci, ali koji su tada bili na kursu. Oni su se stvorili tu u civilu i pitao sam šta rade tu, otkud oni tu, kaže da su bili u prolazu. I došli smo u sukob sa četnicima, kažem. Ali ono što je njih zbunjivalo je što smo mi bili civil. I čak u jednom trenutku kad smo mi uletili u jedno dvorište, ušli u jedno dvorište, četnik je bio tamo i on nas zove došli, odakle ste, dođite vamo i tako dalje. Taj četnik se zvao Slavko Arbutina. Znači jedini živi zarobljeni terorista je bio on u toj akciji. Zarobili smo ga, moj kolega i ja, zato što je
Mislio da je sa svojima. Njega smo priveli u policiji, Robert Bosak ga je odvezao u stanicu, tamo su ga pritvorili i sutradan smo ga isporučili u Osijeku, istražni zatvor. Ja mogu tu reći pred Jugoslavijom celom da su oni sretni što je došla vojska, jer sve što smo je uhapsili, svi su ošli i sad su živi zdravi, koji su poginuli. Da nijedan garanter ne bi ostao živ u glavu izvuko. Sreća njihova mogu zahvaliti samo jedna našoj jugoslovenskoj vojsci su ostali živi. I ja bih da odmah krenemo sa gospodinom Šoškoćaninom iz Borova Sela. Vi ste, rekao ste, bili komandant odbrane Sela. Naravno, vi ćete komentarisati i ove naše priloge, a posebno izjave nekih hrvatskih čelnika. Ali najprije vas pitam, da li ste vi očekivali, da li ste znali da oni idu sa tako jakim snagama? Da li ste očekivali napad? Vidite ovako, u 10 sati ja sam razgovarao sa upravnikom stanice javne sigurnosti u Vukovaru i rekao mu da ću mu kompletan izveštaj dati u vezi ova 2 milicionera koja su uhvaćena u selu. Rekao mi je da će me nazvati negdje oko 12:30 i da ćemo se onda detaljnije dogovoriti oko svega. Međutim, u 12:17 izvršen je napad na selo bez upozorenja i to na jedan brutalan način kakav se pamti samo u istoriji koja je ostala iza nas, znači u istoriji NDH-azije. Ušli su u selo, besmoćno pucali, međutim, posle događaja u Hrvatskoj, srpski narod se počeo organizovati na odbranu, da ne bi 4 ustaše spodile 100 Srba na klanje ili Jasenovac. Tako smo se i mi u selu organizovali sa svim raspoloživim snagama koje smo imali u tom momentu. Znači lovce, trofejno oružje, sve što nam je bilo na raspolaganju. Ja sam se u tom momentu našao, što mi kažemo i zovemo štab otpora. Moram vam reći da ovo što se desilo kod nas, da je to podsjećanje na nedavnu prošlost. Narod je strašno ogorčen. Ogorčen je na sve što je u ovom momentu proizilazi iz te hrvatske vlade koja nas je otpisala kao narod, koja nas tera da razmišljamo kao oni, a mi znamo da ne možemo razmišljati. Srpski narod u Hrvatskoj očekuje da će u ovim zadnjim momentima jugoslavenska vlada napraviti jedan korak u razdružanju paravojnih vojnih formacija. Jer moram reći da MUP Hrvatske nije nikakav Ministarstvo unutrašnjih poslova, to vam je čisto vojska. Mi imamo neke podatke da oni imaju negdje oko 200.000 vojnika. Stalno se provlači pitanje tog kopanja očiju tim ubijenima, da ne kažem nesreću, to su mladići između 21 i 25 godina. Je da ima tu, što mi kažemo, Sremci, Slavonci, Šokaca, ali tu ima i Šiftara. Ja sam lično previo Šiftara, koji ima samo broj. Samo broj. I onda sam vidio na onim lešima ostalima da ima još brojeva. Oni koriste sve snage. Zato su i prikazali samo 9 mrtvih, zato što su to šokci. A ona je sve do 25. To su sve Šiftari. I Rumuni. Oprostite, po čemu znate da je bio u pitanju Šiftar? Zato što mi je rekao da je iz Gnjilana, sa Kosova. Desetorica smo trebali ući u mjesnu zajednicu i doslovce osloboditi, znači uhititi njihove, znači ovi koji su njih zarobili, znači mi su njih trebali uhititi i sprovesti za policijsku postaju Vukovar. I osiguravati operativce policijske postaje Vukovar, jer iz Vukovara su bili operativci koji su išli na uhićenje. Oni su rekli, dali su nam taj suzavac i tu kašikarku, ajde možda da ne bude ono dešavanje naroda, mi ćemo ući za pol sata, ući i vratiti se nazad. Čak dok se isplanirali da dvojica kao budu u osiguranju autobusa, da će to biti rutinski, da tu uopće neće biti nikak. I na samom sastanku dok smo razrađivali taj plan oslobađanja, pored mene je sjedio gospodin Branko Budić i rekao mi u jednom momentu da ja kažem da ne idemo u tu akciju, da akciju ne napravimo, jer prema njegovim saznanjima to je klopka za naše snage.
Ja sam to na sastanku se javio za riječ i rekao sam, a i prema našim saznanjima koje smo imali iz Borova Sela, koja je imala, znači, temeljna policija, znali smo da u Borovu Selu ima negdje oko 1000 dobrovoljaca razno raznih iz Srbije koji su došli tu i da su stacionirani na Saulji, da su to pripadnici Dušana Silnog, da su pripadnici Beli Orlova i Šešeljevi četnički formacije. Bio sam možda 100-tinjak metara u Borovu Selu, izišao sam van, 300 policajaca je stojalo tu. Ja sam im zamolio, idemo pomoći našim kolegama. Vjerujte, kad sam krenuo, 5 ljudi je krenuo za mnom. 5 ljudi. U 12 sati naša akcija krenula ispred Vila, autoservis Vil. Iz pravca dalja je trebala također u 12 sati krenuti policijska akcija specijalaca Osječke stanice, Osječke policijske uprave sa 2 transportera. Ono što je mene bilo zabezeklo, znači, kroz ove godine sve, je bila ta izdaja, po meni, izdaja gospodina Kira. Moj upit radio vezom sam dobio Kira i tražio sam, pitao sam ga jednostavno zašto ne dolazite, gdje su transporteri? On je odgovorio da je jaka puščana paljba i transporteri ne mogu proći. Zato sam ga pitao jer sam šali ili... On je rekao ne, imamo mi svi svoje, ozbiljni smo ljudi, imamo svoje planove i moramo postupati prema planovima. I niko ne može reći da mi nismo znali da s prike strane se nalaze, znači, pripadnici dragovoljaca, četnici, odreda Dušan Silni. I isto tako niko ne može reći da se nije moglo očekivati kad je u pitanju Borovo Selo da oni neće biti tamo. I niko ne može reći, znači, decidirano drugi put to ponavljam ovdje u emisiji, policija ne ide kao rulja. Policija postupa u skladu sa zakonom, postupa po operativnim planovima. Svi koji idu u tu akciju, znači prije svega zapovjedan kadar, zapovjednici su vrlo dobro upoznati sa operativnim planom, jer drugačije bi sve bilo stihija. Ja nikada ljude ne bi uveo u Borovo Selo na način kako su oni uvedeni. To sam dokazao i svojim autobusom s kojim sam išao, stao, ušli smo u kanal. Svi zapovjednici i svi inspektori policijske stanice Vukovar su otišli. Pobjegli su. Zapovjednik stanice je završio, dobio slom živaca, završio u bolnici u Vukovaru. Džaja je završio u bolnici. Samo smo ja inspektor Klasić ostali u stanici. I ostalo je 40 policajaca u stanici koji su došli sa kursa prvog redarstvenika. Što se tiče situacije u kojoj smo našli, Ministarstvo unutrašnjih poslova naredit će mobilizaciju rezervnog sastava u kriznim područjima. I tada se u biti znalo tko je gdje, tko je na čijoj strani. Jučerašnjeg krvavog sukoba snaga MUP-a Hrvatske i meštana u Borovu Selu u Slavoniji noć je, zahvaljujući prisutnosti jedinica Jugoslovenske narodne armije, ali i prisebnosti meštana, protekla bez putnjave, ali u izuzetnoj napetosti i strahu od novih napada. Nego su naši dobrovoljci branili znači, srpsko selo. Znači, ne selo. može da se dogodi da neko bude zarobljen više od naših. I u borbi... Jasno. Druga jedna stvar. Kaže, podlačim, u borbi ubili 12 hrvatskih policajaca. I to da vam je jasno. Vidite, Srbi inače nisu napadali hrvatska sela. Srbi su samo vodili računa da odbrane svoje selo. I nisu priznavali hrvatsko napuštanje Jugoslavije. Nisu priznavali da im hrvatska vlast oduzme status konstitutivnog naroda. I nisu pristali da hrvatska šahovnica, koja ih je podsjećala na ustaški Pavelićev režim, postane oznaka na uniformi policajaca. Nisu pristali. I šta sad? Sad su Srbi zločinci što su se branili. Šta smo mi? Za koga se borimo? Za Srbiju! Za koga? Za srpski narod! Zašto? Za pravoslavlje!
imam ženu, imam 4 dece, imam svoj život, dobro živim, ali ja se borim za srpsku stvar i nemamo naciju, hoću da budem ponosan kao Srbin, razumete? Jednog dana da kažem ja sam se borio za ovu Srbiju. Arkanove divizije! Mi smo Srbi, nek se zna! Živela nam Srbija! Srpska vojska, to smo mi! Arkanovi tigrovi! Da kažeš, što ćemo da radimo? Kako je? Idemo tamo na početnom gdje smo bili već. Treba 20 ljudi odmah na Koreju, dobrovoljaca. Ajde! Na Koreju 20 ljudi gore, dobrovoljaca. Ajde 20 ljudi dobrovoljaca na Koreju dolje da dođe. Slušajte, idemo ovako. Idemo do transportera, ovaj dečko nas vodi. Svi idete i ovi, koliko vas je ovdje? Do transportera da pojačamo odbranu tamo, jer neki autobusi MUP-ovaca stižu im u pojačanje. 3 autobusa ili 4, rekli su. Kako mu bela traka? U kojoj kući? Ovoj crvenoj? Gledaj oznake! Slušajte, braćo, da se ne bi privukli, ima našu tamo. Slušajte, morate prekriti preko pruge, da se rasporedite tamo gore, da ne bi prišli i ovi se privukli sa ručnim vozačima da izdrukaju naše ove transportere. Razumete? Znači, ovdje se od one bandere se rasporedite 4, 5. I gledajte tamo da ne naiđu njihovi, da se ne prešumnjaju oni sa ručnim bacačima. Ako neko ide, slobodno roke i sve u pizdu. Dva policajca bila su zarobljena i nije se znalo za njihovu sudbinu, a 2, iako ranjena, uspjela su pobjeći teroristima. Pred zgradu mjesne zajednice Borovo selo, no iznenada srpski su teroristi sa svih strana osuli na njih paljbu iz automata i tromblonskih mina. Napadnutim policajcima iz dalja odmah je upućena pomoć, no na ulazu u Borovo selo policiju su dočekale barikade, a naoružani civili otvorili su na nju vatru. 100-tinjak terorista pokušalo je iz obližnje Trpinje napasti s leđa policijsku jedinicu, ali je njihov naum spriječen. Oko 15 sati 7 oklopnih transportera JNA stiglo je iz Osijeka. Teroristi su propustili vojsku koja je okružila Borovo selo i napravila svojevrsnu tampon zonu između terorista i hrvatske policije. Teroristi pucaju i na liječnike i bolničare hitne pomoći iz Vukovara, koji nakon dugih pregovora uspijevaju iz Borova sela izvući 9 od 12 ubijenih ljudi i više ranjenih policajaca i civila. Strani izvjestitelji i promatrači šalju u svijet vijesti o teškom oružanom incidentu, ali još uvijek prešućuju pravu istinu. Srpska je agresija na Hrvatsku počela. Vojska je obećala da će da gađa iz tenkove prve kuće ovdje. Ovo je pretežno srpsko mesto, mešano. U podrumima izviđači su nam javili noćas, u podrumima su Srbi, a na prizemlju su ustašeni. Prema tome moramo da pazimo, nije klasično, tim je delikatniji posao, što nije to klasično čišćenje mesta, pa da uletiš i u svaki podrum da bataš bombu.
Jer ako budeš bacio bombu u podrum, pobićeš naše ljude. Prema tome šta mora da se radi? Mora da se pazi, jer to su Srbi i to je srpska krv, to je naš rod. Znači ubićeš brata Srbina, moraš da paziš. Molim vas, kad ulazite u kuće, svi vođama grupa pričamo ovo isto. Kad ulazite u kuće, kad pravite čišćenje, zoljama skidajte prizemlje. Jel jasno? Prizemlje skidajte, podrum ostavite neoštećen. Podrum mora da se osvaja kuća po kuća i podrum po podrum. To mora da vam bude jasno. Evo moje baterije, rezane baterije. Uzme rezane baterije. Da. Ajde, pomozi Bože. Kako ste izdržali ovdje sve ovo vreme? Grozno je, to je ko san nekak je ružan. Gušila se evo sad prije sat i po skloništu. U skloništu, gušila se. U skloništu od dima ovoga, svega ovog zapaljivoga. Odakle ste? Tu iz Borova, naselja. Vi? Isto iz Borova ovdje. Isto, svi smo iz Borova ovdje. Gdje su vam muževi? Ne znamo nigdje ništa. Pa nigdje ne znamo ništa. Odakle ste ovi? Ne, slobodno. Ej, Majču, gospodine, mi se poznajemo. Vaše ime i prezime? Ranjić. A gdje ti uniforma? Gdje ti uniforma, pitam te? Kako nemaš kad si ima uniforma? Gdje si me zaboravio? Polako, u kolonu. Kako? Stani tamo ti tu. Stani vi mene zaboravili. Vi, gospođo, gdje mi snajper? Nemate? Vamo. Ulaz. Tako. A šta si ti njemu? Dobro, fino. Stani sad, hajde. Gdje si? Hajde. Ne znam. Koliko ih je tu? Daj vama na poljanu odmah. Daj tamo bre, sve tamo gore. Hajde. Ovamo tamo. Hajde, idemo. Hajde. Oni gore tamo. Ovamo. Rajković, gdje ovamo vodi? Pupa, gdje je pupa ovdje? Ovdje ima. Ajmo, samo prolazi tamo na ovu čistinu i rešit će se. Ajmo, svi si vidi. Jesu, ajmo na našu. A dvojice ti vas biti čovjek. Ajmo, dvojice biti. Dvojice. Nek se pomenu ovo. Tamo im pretre samo jebe. Tamo im pretre. Ajmo narod tamo idi. Ajmo. Tamo. Ajmo brzo. Rade! Gospodin, Evo i to. Gdje ste vi bili? Ovdje sam bio. Pa i tamo. Ajmo tamo. Nego, podignite malo, vidim donje gaće kakvi imate. Moje? Nemate donje gaće? Jesu zeleni? Ne. Samo malo. Dobro. Kaži mi, digni samo nogavicu, nemoj mi se skidati. Samo malo da pređe. Ajde. Izvrni mi to. Dobro, ništa, idi tamo, ajde. Prodali su naše snove, Judini sinovi, suvo zlato bacili u blato. Buđenje je bilo tako lijepo, možda prekasno, i nevinom krvlju plaćeno. Ej, umorna zemljo izmučena, ima li još tko umrijeti za te?
Judini sinovi